Timar budget od bura Ndindi Nyoro mabende en jaod bura Makiharu ojiwo dwaro mar jotelo keto wigi kanyakla kendo thegore gi siasa makidek pogo oganda mawuok e dhodi mopogore opogore. Nyoro loso nyasi e limbe mar lamo mano oterogi e kaunti ma Machakos ka gin kanyakla kaka jotelo mapod rawere kendo ginyiso dwaro mane one gijiwo kwe kod kanyakla mar jokenya ma ok nyayo sigu. Jaod bura ma Embakasi East Babu Awino en achiel kuom jotelo mano yore lamono mano bage kanisa mar Ikombe Catholic Church mantiere Machakos County. Siasa motenre gi paro mar chiko omenda kod budget manyien ne okowe chien. Na mnajua pia hapa tuko na mbunge sugu wa ODM anaitwa Babu Awino, na mnajua ni mtu ya ile upande 100% wakiwa na mheshimiwa Kibagendi, na mnajua sisi upande yetu tuko na hata leo ni mimi tu ya UDA hapa, kwa sababu pia tuko na wabunge wa independent ni wawili leo hapa. Kuna mheshimiwa Kororia na kuna mheshimiwa Timothy, na pia tuko na mbunge wa ANC. Mkiangalia hivyo na mnaona tunaongea kama madugu na dada zetu kama Kasalu, hiyo ndio Kenya tunataka. Sisi tutaheshimu wazee wetu ambao wako mbele yetu kisiasa, lakini hao wazee lazima watuheshimu, maanake tulichaguliwa na wananchi. Hao wananchi walipokuwa kituchagua hawakuona ati sisi ni watoto. Mtu ambaye ako na watoto 3 na ana plan kuongeza 5, huyo ni mtoto? Jamani.